Okay ladies, so lapha ngifuna ukuliplaga ne. Alright, ngizoliplaga labana abathi bona ubebe girl wami ngapha phansi lokuyiphunganyana nje ongana ukuchaza ophuma i-discharge nje engani ayiqondakala oyinjani. Not ukuthi ngingudokotela, hayi, ngikhuluma from izinto mina esengeke ngazisebenzisa zangisebenzela ne. Yabona kule spice othiwa ama-cloves. Ama-cloves alamalokhuzini nawo, alama-side effects awo. Vele yabona nxa ungathola noma i-recipe noma yini, qala uyigoogle, qala umake sure ukuthi into ofuna ukuyisebenzisa is-safe yini, because these days siyakwazi ukuthi everything is everywhere and ama-cloves, ama-herbs, so a-safe wona but ale-limit lawo, awufuna ukuthi uwa-overdose. Nxa ugoogle laphana bakutshela ukuthi at least i-maximum yama-cloves owadla per day abe yi-300. So lawe ungayenzi lokhuyana okwabantu be-TikTok engaye ngibona ukuthi umuntu uyachathatha umgqomo ama-cloves abhoyile anathi. Lokhuyana vele kuyadamage i-liver. Bahle bekutshele laphana nxa u-research ukuthi kuyadamage i-liver unga-overdose ama-cloves. So ama-cloves anowayenza njani? Uyawabhoyila. After uwabhoyila, it's either uyabhoyila kumbe uyawasoka emanzini for a few days, 3 to 5 days. Wasokhile emanzini aqanda ku 2 liters laphana, la uyafaka enough. Since bekutshela ukuthi kumele udle at least 3 cloves per day, so uyafaka lawo ubona ukuthi lawa enough evening awalokhuza ngekabe lama effects angekho right kimi. So it's either uyawabhoyila, lakho nxa wabhoyila uyafaka ngombe 3 or 4 ecuphini abhoyile, then wanathi, or uyafaka esigubhini asoke for a few days, then amanzi akho angantshintshi ikhala sonjani suqala ukuwanatha. Ayasebenza futhi lalabana abalelokhuzenini uthiwa yini, abale umlomo onukayo, ayanceda sibe kakhulu. Sungayenza i-mouthwash, sungayenza ngawo la kubo baba futhi. Obaba yazi ukuthi kulomngane wami engamlayela yani ngeke ngitsho, kulomngane wami engamlayela wayelesihlutshwa isisu, so ngamlayela ukuthi ndoda thatha ama-cloves unyanathe then uzaba yiswi. Wathatha ama-cloves, hayi walala egijima umntana wabantu, cause induku yayisithi asambe sana mina semvuka ngiyasebenza, semvuka ngiyangena emsebenzi, semvuka ngiyasipana. So la kubo baba nxa ungani like very alright, nxa ungani awuzizwa sharp like ngani njani lapha, thatha ama-cloves nathi uyaba yiswi. And into lezi asoma quick fix guys, ukuthi nxa ufuna ukuthi ulokhuze, nxa ufuna ukuthi umelwe ukusebenze khonapho, hayi asoma quick fix, into nje esimele zihlale zisemzimbeni. Anti yabo la ubo mama futhi kungani kuyanciphisa, sungafutha la ngakho but ukufutha sakhuluma ngakho ngelinye ilanga.